Ia a whapeo ina lau tusi pa ia, wala ulia oe whamole mole whapena ona su elau tusi ile tusi o ngā luenga lona mata upu e iwa. Tusi o ngā luenga lona mata upu e iwa, fia whaita wina mai le whai upu e tolu, se ia o ile whai upu e onu. Tālai masani ai nisi o tātou, ia whapena ona iai se whi au te whia mana oe, toi whangu i lo whina a wafa malusia i tātou sa valinga. O a fionga alo tātou lii, aluenga iwa, tolu i leono. Walu atu o ia, wala talata i tamaseko, ona whaafua se i mai ai lea, ona pupula whaatali o li o mai a te ia, o le malama mai le langi. Ona pa ulea o ia i lalo i le ele. O whaalongo atu i le si ufafonga, o lo whaapea mai a te ia, sauloe, se ale mea, wa e sawa mai ai a te au. Ona whai atu leo o ia, lea li ie, o ai ea oe. Ona whetalai mai leo lea li, o au o Yesu wa e sawa mai i ai. O le mea whainga tā i a te oe o nā ai tui. Ua ngā tete ia, ma ua matau, ua whape atu lea li ie, se a le mea e te whinangalo i ai o te whaia. Ona whetalai mai lea, o lea li i a te ia, tu ia o ilunga, i nā luia i lea ai. Ona tau ina atu o lea i a te oe, o le me tusa ona e whaia. Whape nā fo ilea i le mata upo e luas fulma le lua le tusi lava ngā luenga. Fia mana o tātou te wā ail whai upo sifuluma le sifulma le tasi. Mai tusi pa ia ona o whai atu lea li ie, sea le mea o te whaia. Ona whetalai mai lea o lea li i a te au. Tu la ia oe i nā alu i tamaseko. E tauina atu ai i a te oe o mea lava wa tō fia i a te oe e te whaia. Wa ole tueva ai ona ole pupula o lea malama, ona taitaina ai lea o au, e ila tōsa i a te au, wa o atu i tamaseko. Tātou tstalo. Niovalo mātou tua, mātou te sanga wha manu, ma vi ia lo suafa, lo wha maoni, lo le leilo, wa lofa lo matango fie, lo sili ese, lo mātou iai tutonu au pol kalame le neira lo langi le atua mātou te whaafetai e leiseisi mea sili atu na i lolo wamana ia i mātou i lo finangalo. Whaafetai au tusi pa ia maua fionga, whaafetai lo nganga pa ia maloa au mai, whaafetai lau e kale sia ala tuai le nei au onanga, whaafetai au tangata mātou te mafuta le sa ili ina, ma le sua ina au fionga pa ia. Whaafetai lo fetalai mai le nei tai au le ali ia mātou te talo i o mātou la ngona, whaamana mai oe, whaamalosi mai oe, whaapoto mai oe, whaamalama mai oe na i o mātou la ngona, matalia, maola ina, e tusa o lo finangalo lo mātou li. Ta maa whamanuia oe lo mātou vava ai e au fionga, mātou te talo e ala tuafo Yesu. Amene. Amene. Ia, ai mata wina, ia, tala sa o whaita wina ana nei, whaita o le whanau le tua, ile mata upu le na iwa, o lo whamatala ina e luka. Ai au mai mata upu e lua sifulma le lua, ua quote po o tusi mai e luka, ia upu na tautalai, ia Paulo, talking about the same event, talking about the same thing. Ai mai tauina foi ia le nei vai tau o tātou iai, ia ngā solonga o le olanga, mea tutupu o news, o tala o taua, o tala o mea tutupu i le laulangi, ma le nea tunu o tātou no foi, o tala i ta alonga, to titi lava le aise mea e whape, se longa a kose vai asu foto a tātou loa. We always get updated with everything going on. I say, because of the social media that we have. Ele ngata ile media, masani ai TV, ia awa, wa iai lava, kofu ka lang kerfongi, na te iloa ai mea. O lesi mea o mai ta wina, whanau lea tua. Wa avea social media ma mea o tātou iloa o mai, le mea o iai lea tangata, o langa mea lai whai, o aila ala te whaatasi, o aila, ka kike ia whankunga, i o whai maitina le ainga, o le vaenga ia lai fea. Ia, pe whai mait whanau, o ailei lai fea. Ea, ale pu e malea kam. Ale o se tangata o masa ni ai, o se stama mea penga, o le nā tura na o le olanga. O te vava ai ati le foi ile tūlanga e iai tātou mafutanga e moni lava na whaia i tātou ele atua tātou te mafuta. Wai foi lai ai, i piko sili a kunga kele ia ata o laua iai lunga
o le social media, I tangata lau I loa ma tautaua. O whikau ia lea, let's say, where whikau ia the rock, the first thing you think of o lea, o le pu le luaka ia Facebook, pu le luaka Instagram, ma mea umawhapena. Ai ele mea whapenga o le ali I, o lea, o lo whitaui I le star. You know, when you meet a star, that's the thing, e ke fia, e te patipatia, e ke appreciating le avanoa, ua lua whitaui, esa, because it's a star. Then the next thing, you take a photo. Why? You want your friends, you want the whole world to see that you meet this star. But this morning, I want to share with you, when you meet a kai that the Bible called a morning star, when you meet that star, pea e whitaui, male kama au kuunga, male kama ka ua nga o longa ingoa o Yesu. When you meet Jesus, that's my theme this morning, whanau lea tua. When you meet Jesus, a lua whetau la ma Yesu. Imagine papa peke ruf koi ma Yesu yaso ngai. Kusa la pe social media. I don't think you need those things. I don't think you need a camera. I don't think you need a news to be there. So that the world will know that you met him. Why? Because there will some visual indication, some visual evidences that you met him. Ai whikau ia Yesu, e iai mea I loa ai wa e whitau ia Yesu. Mea mua lama, whanau lea tua, e tusai ma le vavaia kui. You know, when you meet Jesus, this is what gonna happen. He gonna change you. He will change your life. E suia e ia loo langa. Mta upoe, e iwa whai upoe lima, whai maka kuspaia, ona whai atu leo ia, lea li ie, o ai ea oi. O lehane mea ngai alialinga, e aliali o le tangata ua suia leo langa, o iele mea ua tupu. Me mo ua iloa e oe lea li. Now when you meet Jesus, the first thing Jesus will lead you to is the knowledge of himself. E tā ina oe, e whaia oe, pule awa o ina, mai le ngā lue mai le mana o le tua, ina i o tātou I loa ia. Mea ngai le se mea piko sili o ngā mana oe le whina ngā lo le tua ngai lo lea, na I loro tātou I loa le lei o ia. That's why we have his word. That's why we have his Holy Spirit. Why? Because he wants us to know him. E mana o le atua ia tātou I loa ia. Mea ngā, in theology, we learn of two revelations of God. Two kinds of revelations of God. What that speaks of God's desire of us to know him. He gives us this general revelation. Ka ko whiala e whutai au oso a le la mango tu atu susu ia ima le tau, o ma mea uma pe ngā ko kore la au tupu fua, e loa e tātou, there's someone out there which is God. E iai le atua. E iai lea li, o lo ia tau fia, ma whātonu tonu mea uma, iona a ao, le ngā solongo le nei o langa, tātou te loa lava, o iai lea tua. Ngā lua mai wholona ngāngampa ia, that's special revelation of God, which is Jesus Christ. Makala Yesu, wa o sau o mea uma wa uloa maleta ma, o te whailo atu ia te utou, wha mea Yesu, o le ua vai mai a te aua vai o ia le tama, lalo ngā ngā mea. He is the revelation of God. God is the God of that wants us to know him. O le tua e mana o ia tātou te ilo o ia. Le sau e la Yesu le whanau le tua. Exactly the same thing. He wants us to know him. He wants us to know the Father through him. He wants us to know his will. Ale me mua la wanga e whai Yesu ka ngaka pēra whitaui o lea. He changed his life. E sui e ia lona o langa. Whai upo e lua. Mata upo e lua le whai upo e valu o le kusi o le tanoanga lava le whai mai. Ona o tali atu lea. Those words, o upu ngā whaaliali mai ai lea, le suinga ua tupu. Ua maua le talanoanga, ua maua le whailo inga. Aifo le nā tura i le kala whasolo mai le tuspa ia. So se whailo inga lava Yesu masitasi. It's always Jesus that took the initiative. It's always Jesus that began the meeting. O Yesu lava makanga. Ole mele I, ele whapenga alu Paulo Yesu e Yesu. He was on his way to do the exact opposition of God's will. Ole sawaina, ole lotu. Ole sawaina, ole tau fia ole tala lelei, mai lona whata apeapeina, mai lona whasalalawina. Ai whetauia I ngā Yesu, deliberate lava le sawa Yesu, deliberate lava le mito Yesu, ma Paulo I. You know, once you meet Jesus, you will never be the same
again. When he changes you, he will make you his servant. He will make himself your Lord. You're not going to make him your Lord. He will make you his servant. Means he will become your Lord. That's the change that kupui. And as he become your Lord, he will change everything about you. E sui au manao, e sui au moe mitinga. Vai he changed Paul's desire. Sui me manao le loto Paulo le kalatia mo fu mai fa mai. Paul was extremely zealous about his father's tradition. Lalu ngakala na matua ia luwalu na makua isili atu le alu kakanga Paulo malanga ngalue ile fatua tuanga Paulo tapua inga fayuteia. Menga ngala inga ia sawa ina Cristiano, but when he met Jesus, he stopped that. When he met Jesus, he changed. When he met Jesus, that law became no longer his desire. His desire now is to preach the gospel. Sui manaonga, sui langona, sui lo langa te olai. When he met Jesus, Jesus changed his ambition. Wasui ia me te nanau iai, wasui me e tō sina iai lo loto, o le tō e whai ma whili o le lotu awa, o whai ma poutu o le lotu, o le tō e whai ma sikanga kai whasanga tau i le ngā luenga a le atua, a o whai ma sikanga te piko sili o ngā kumalosi i le whainga o le whina ngalo o le atua. Whanau le atua, when you meet Jesus, those changes take place. A e whekaui a Yesu, a lua whailoa i ma Yesu, e iai suinga e tupu, e iai suinga e whaia, e le atua, ngā o le atua la whaiona whaia o tātu o langa. When you meet Jesus, Jesus will also change your theology. What's that mean? Now Paul became Christian. Wa avea ngai Paulo ma Cristiano, God changed his theology. Now he's dependent on Christ for his salvation. Before he was dependent on the law and the law keeping for his salvation. God changed his knowledge. Sui ele tua mea uma, sui le olanga, sui le atamai, sui le malama, sui mana o le tino, sui mafaufonga, sui le tangata atoa. When you meet Jesus, he will change you. Trust me, a e whetaui a Yesu, o le mea ngai Yesu e whai o le sui e ia o tātou o langa. He will sui your companions. He will change your companions. E sui a wo. Sui tangata te mafutai. Sui tangata e ke minko whakasi ai. Now, he's no longer one of those persecutors. Now he became a Christian. He's now a part of the church. He's no longer the enemy of the church. Neai ma se whamamonga I whapea ngā koe whai ai Paulo ma Pharisaiu. Leisa kara whapea ngā. Now he's no longer a Pharisee. He's a Christian. He's a preacher of the gospel. That's what the Lord does in our lives. He changes us. Even change our occupation if necessary. He's changed our traits. He's changed our occupation. Sui mea tātou te whaia. Sui mea uma whatatauia I tātou. Wana nau atu o tātou loto ina ia whaia lona whina ngalo. Makala kuspa ia. Paul used to run after Christians to persecute them. Now he's running after Christ to become like Christ. Mea ngai maua e tātou pēr tātou whailoa I ma Yesu whanau le tu ea. Tātou tina nau ia whaapei I tātou o Keriso. Tātou tina nau ina ia whaapei tātou le loko maua lalo Yesu. Le whaamā ngalo Yesu. O le selflessness a Yesu. Tātou te whiapei o Yesu le alofa mga wai mausitai I a fionga alona tamā. Mea ngai tupu ia tātou when we meet this Jesus. No one can say he met Jesus and still live the same old life. E ai larka haka, ua levanga loku, ai le whekau I lava mai Yesu. E larka haka, umma le olanga, umma kupe, umma mea umma, I le loku, ai le whailoa I lava, male ali o le otu, lale unga lokala, umma ngakemi, umma mangamea, umma le lotu, ai le suia lava le olanga. Why? Because when you meet Jesus, that's the truth that's going to happen. Ola, changed life. O le olanga suia. Whailoa I mai Yesu, sui le olanga.
O le application ngā mea so ngai, e loa ua e whai loa i mai Iesu, o mea ngai, e ke alu le loko, e ke fia kauku sipa ia, ke fia se sue, e a fionga ale tua. Ua ali mai fua o le ngapa ia ia te oe, ai sea, ua sui e Iesu lo o langa. Ai sea, ame o sui e, ua whetau i o lua, ua whai loa i o lua, mai Iesu. A lua whetau i mai Iesu ngā ke avatu ia te oe, le ola e whavavau, wa e leko e ola kau le olanga ngei whai maia, ia Paulo ia Kolose, ia whapenauna taula i atu o tō vaai i le langi, i mea o le langi. Ai sea, langa ua whiola tātou whakasima keriso, wa leko e oki kākou, ua ola tātou. O le mea lea, ia taula i atu o tō vaai i mea i le langi. Ava mai kala Ioane, mai quote Ioane Iesu, mai Iesu, I gave them eternal life. When he met them, that's what happened. Well, they became recipients of eternal life. Why? Jesus gave them. Why? Because Jesus met them. Wa whetaui Iesu ma i lātou. Whape ngā i tātou le whanau o le tua. Whape ngā i tātou keu shano. A tātou whetaui ma Iesu. A kako wheiloa i ma Iesu. This change is inevitable. Ele mawhai o ngā arofia, ele mawhai o na tengia sesi, wa ia i tātou le mea moni o lea, sui a le olanga. Sui o tātou manao. Sui a oe mai le whamaulunga le roto maolalo. Sui a oe mai le hold crutch, i le loto whamangalo. Sui a oe mai le angasala i le tamawhai e ola whapayaina. Sui a oe mai le ola whangalongalo, mai le whatala le, mai le ango ia fionga pa ia ale atua, mai le nau watu ia fia iloa, mausita ia a fionga pa ia ale atua. Suinga ngai kukupu, whako a tutupu ilo langa, pe a whetaui oe mai Iesu. When you meet Jesus, change is inevitable whanau le tua. E le mawhai o ngā tāwhia suinga i o tātou o langa. Pe a whapena ona whetau i tātou mai Iesu. His presence determine which side you're in. A whetau i le kangaka mai Iesu, o longa presence, o le whetau i o e mai Iesu e loai, po whele tua te iai, pe ke le kua Iesu, pe ke le ku, ele se kua Iesu. La mo whea ngātala, le anga, iai tangata whakau i mai Iesu, au suinga, e leni suinga, e tusa ma suinga le whanau le tua, e le tusa ma suinga le lotu. Whatei tainga, when he met his disciples, he called them to follow him. When he met his disciples, he called them so he can teach them. But when he met the Pharisees wanted to kill him. Inga o whekau i Iesu mauna so, na muli o ngā so. Ava ai, pe asaro mana tue le mātai o e lima. Ngai e whemakara, wa latu Iesu le maunga. Wa ia sila atu le motu tangata. Awhe mai, o ngā waku e leo ngā so ia te ia. O le mea Iesu ngā whamera kakuspa ia. O na ia o atu le ia te ila tau. O le mea lialinga, o le presence o Iesu, e loa el kangaka, o le soamoni, mai loa el kangaka, e leo se so. I say, many people were there, but Jesus teaches his disciples. Being a disciple, being someone that truly met Jesus, is wia leolanga. If I'm a student, you become students of Jesus, follower of Jesus, disciple of Jesus, recipients of eternal life from Jesus. Suinga na e tupu pe a whai tātou o e ua whai loa i mai Iesu, ua whetaui mai Iesu. O langa ako Iesu, mai longa maliu se i o lava i lona oti, whapenga lava o ngā liale le mea lea o lea. O le se senga o le tangata e whetaui a Iesu, e fili a Iesu, ma le tangata e whetaui a Iesu, o le fili o Iesu. Even his birth, from his birth to his death, whanga mai Iesu, sa ili se kapuai, ai sa ili se fasioki. And that's still truth today. Ile e kalesia lea ale tua. O tātou ua whetaui mai Iesu. He will change our life. He will change everything about us. Au lesi me mai tauinga i le change le swinga lea il whanau lea tua. That change was immediate. Na sui tātou e Iesu, e le sui kia iai. Na sui tātou e Iesu, na sui just for the sake of changing. No, he changed us for the purpose. Olea, so we can be vessels in his hands. We can become
instruments in his hands. Whai tātou ma ave whiau, whai tātou ma mea whainga luenga I ona a au. Ai whai tau tala lea, ngā o ngā umalawa o ngā whaolainga o Paulo. The very next thing he did was he preached the gospel. He proclaimed the gospel. Walu whelo ai mai Yesu. A whapenga lu whakau mai Yesu o ani suinga, ua sui lo o langa. E le pei Paulo la o li ianga, ma whai e whata oto Yesu. A watu le avea e o mai le banquet. A mai lesi, o whakaha umanga whaakaula o palau, ke alu se I whakaikai. Whakaha umanga whaataula o whanua, ke alu wa aipe whapei. Whakaha umanga o whaipoipo, I need honeymoon. Paul wasn't like that. And the church should not be like that. We meet Jesus, we work. We meet Jesus, we ask for His will. We seek His will in our lives. A tātou whataui mai Yesu, tātou te whia I loa po o lea, lona whina ngalo. Now when you meet Jesus, He will give you passion for His work. Alu wheloa mai Yesu, e watu e ia, le now, He'll give you fire. He'll give you that passion to become passionate, to become keen, eager, enthusiastic for His work. E watu ia te oele loto e te nau wai. A whaikau I le hisio o ngā luenga na apostolo. E ke o pura whao ngā ina ngā kuspa I whamai. They were unstoppable. Le mawhaia se mea o tau whia. Le mawhaia sa wanga. Le mawhaia pua ngā. Le mawhaia le tau leanga ina. Le mawhaia le whale pui ma mea umana. Ona tau whia le o langa. Ta lai o le o li. Aisea. They met Jesus. They spent time with Jesus. Listen to Paul's question. Fai upo se fulu. Whanau le tua. Fai mai. Ona o fai atu lea, kala lea Paulo, lea li ie, se a le mea o te whaia. O whisilinga, e whaia le tangata, ua whitaui mai Yesu. What shall I do, Lord? Does that remind you of someone? Same question asked by new converts on the day of Pentecost. O whasili whapenga umalawas whasili. Nga whasili e lau li ia na whakeusiano ina I le launga pe kelu lasu Pentecost. Ole hawe mai. Brothers, what shall we do? You know, when you meet Jesus, ele a whikau ia Yesu, ele mreanga u whakso oi, o le keusiano, ele kusa si ma se amo, e whaasingo le wharisaya oi. O le keusiano, e alu I le lotu, naturally. You met Jesus. He gave you that passion. He gave you that desire. He gave you that will. He changed your theology, changed the desire and dreams of your life so you can be this, what? His follower. Continuous meeting with Him. O le whina ngalo na ngā Yesu, ina ua whekau ia Yesu, o le mea ngai kupu. The other truth, o le si mea māngai ia I ngā, I le kala lau lia, ngā lua ngā lua tolu fitu I ngā ua la unga I peteru, and my brothers, what shall we do? You know, when you meet Jesus, because these guys met Jesus through Peter's sermon. Today, we meet Jesus through the preaching of His word. Brothers, what shall we do? What that tells us, meeting Jesus makes us family. Brothers, I Makala Anania, ya Paulo. Brother, Saul, my brother. Sale ia seu so mua. Le lopo ang ia le singa mangu e oki pe anga le oso mai le tua, pe anga le oso mai Yesu I le vale fa salave ya Paulo. Alano tupu. They become brothers. O le upunga le I again fa na le tua. It's a Greek word adelphos. But if you study the roots of that word, it's from two Greek words. Means same and womb. What's that means? Same womb. From the same mother. So here, in the context, wala wa inga tatou ile whekau o kako ma Yesu wa ave tatou ma ausu ile whetau o tatou ma Yesu wa inga tatou ile whetau o tatou ma Yesu wa whana nau I tatou mai le ile womb pe tasi wa whana nau tatou mai le tua kusa e markala yoangi. When we meet Jesus,
all those changes take place le whanau le atua. Mea nae maua, ina o wheloa I tātou mai Iesu. E te fia whaia le mea whina ngalo ai o ia ia te oe. O lesi mea maalia ngā, Paul did not suggest any option. That question tells us Paul did not have an agenda in his meeting with Jesus. He placed himself totally under Christ's disposal. Olea, when he says, Lea I se meu te whaia ia te oe. He says, what shall I do? What shall I do? Ele whai mai polo, se o walu o mua. Ele whai mai polo, pe isi meo ke vai so TV. At that moment when I received Jesus and made a deal with him, Paul did not do that. Why? Because no one should do a deal with Jesus. Ele ise mea whapenga e kupu. O Iesu o loa li, o oe o lang kavingi, o Iesu o loa tua, o oe o le kapua ia te ia, o Iesu o loa li. He's his master. He's the master. He orders you. He tells you what to do. Paul knew that. Why? Because he met Jesus. He knew that he was Lord. The first thing for Makara Paulo, oi, leli, who are you, Lord? In other words, Lord, is that you? You know, why Paul managed to know that? Because Jesus changed his heart. So Yesu lo na loto. Wa e lo Yesu. Nga lua fetau I ma Yesu. Na e te talo ya Yesu ka kalolen, kaloi polve mai, lea e se mea o te whaia, lea li I. Pero faku, his change was immediate. Ele whakaritse I whongo lako ainga, pe whaine me le whai mai Yesu. Ele whakaritse I alu se aonku sipa ia. Ele whakaritse I whaisong ko lua. Ele whakaritse I iu ma le unveske. It was immediate. Once you meet Jesus, the very next thing is this, Lord, what shall I do? Leli ie, o le ase mea o te whaia. Let's look at some indicative truths about Paul's question. O le whesile sauma le tangata ua whailoa I ma Yesu. O le whesile sauma le tangata ua vala awina I Yesu, because Jesus called him. Angale vala au Yesu, angale whetau Yesu Paulo, e le kai whekau esa. Paul was running the opposite direction. O le whesile sauma le tangata ua nai loa Yesu, that's why he says Lord. O le whesile sauma le tangata ua loto atu I le whina ngalo o le li. O le whesile le tangata ua sauni e whaima au auna a Yesu. O le whesile sauma le tangata ua ia whamua mua le whina ngalo o le li. I le tangata ua salamo, le tangata ua whaima au auna a le tua. Tangata ua whai keriso maona li, o whai o ia ma au auna keriso. O mea ngai tupu ina o tātou whailoai ma Yesu. A ke rori si mea maalia le ali I whailua inga a Yesu matangata. O le mea mua la wai kere ngā nginga I o le whaali e Yesu o a tātou hangsala. He always make us see our sins. Ang kupu whai, mai kala Yesu. Saulo, o le ale mea ua esa wa mai ai a te a. Whikau fo Yesu, ma le whinga e runga le vai. Whaka Yesu, alue mai lau vala au lau tani. Ma le whinga, e leo ia te au stane me Yesu, e sa o le lei oe. E lima ia kamaloanga ia oe, e o kamaloanga ke iai, e leo sauko o lua. Muli ane, we saw the results there. Na whai o ia ma ave whiau, na whai o ia ma mea whaingaluenga I le au I Yesu, mea ngai tutupu. Ka koula, e ike mika o te whitau I mai Yesu, whaali ali Yesu ka kongsala, ai whewhe ka kou ali ka kongsala. O whesile le whesile kak, o whesile tangata ua sala mo, o whesile tangata ua I loa long se, o whesile tangata nganga I loa, sa ia saua aina keriso, e ala ilana I kalesia, o whesile nganga I loa, o te tau onga Yesu suinga, soia Yesu le loto, a vea ma e muli ia Yesu. Change. O le whesile, e whesile tangata, whapenga awhikau I ma Yesu. So se kaimi, I lo tātou o langa. Le whai o tātou ma ke usiano, o le whesilinga e kaunga kakangi o kakaringa I ke mi uma, o lea, leli ie, o le ase mea o te whaia. Leli ie, o le ase mea te whinanga loai o te whaia. Ele I sau ia polo masona manatu.
Paul did not come and say, oh, what if? Why don't you do this and I'll do that? Why don't you let me just do this first? Jesus did not do that to him. And Paul even did not come up with any suggestion like that. You know, when you meet Jesus, he will give you a mission. Lua whekau ngai mai Yesu, e iairenga luenga e wako Yesu. Leai masitasi ua whekau mai Yesu, e le avea iai sa misionga. Leai se keusiano, sa umawhapea mai, I don't know what to do. Why? Because once you meet Jesus, he will give you the mission. Whai pulua lua, mata pulua lua, whai uposifulu, maka kuspaia, no whai atu leleli ie, se ale mea o te whaia, o na whetalai mai leo lea li i a te au, tū la ia oe ina alu I tamaseko, e tau ina atua I a te oe mea umalawa, ua tōwhia, ai oe e te whaia. When you meet Jesus, he will give us a mission to do. Me mua lava tātou te loa I, pe ai whakau ia Yesu, ua whaile suinga ngā, so skeusiano lava, a tu umaile ngano so ngei, a vea lo ome keusiano, me mua lava, va aise lotu e te lotu wai, va aise lotu e a o aile fionga pa ia ale tua, va aise lotu e whaatau ai, le ma whaalo alongia ai, ma vaina ai, le lava o le fionga pa ia ale tua. Langan mea ngā le tupu I, ngā whaola inga lo ia Paulo, ngā whekau I lo Paulo mai Yesu. O le mea nan tupu, whai mai, na ia mafuta I le au soo I tamaseko I nai taimi. Lalu ngar kala, o whekau I mai Yesu, he has to spend some time with the church, being an apostle, being someone that is sent. Le winga ngā le upu apostolo, o e au ina atu. O le au winga la Paulo, ngā winga e le atua, e ala ile e kalesia. Menga whātua, any Christian mission has to become from the church. E te tau ona sau ile e kalesia. Langa ngā luenga le atua le rolangi, e le whaia koa kasi, e whai ila ana e kalesia. Ina ua whekau la Paulo ma Yesu, ma kakuspa ia, he met up, he spent some time with disciples, with the church, I o tamaseko. Meronga lua, ua e mafuta, ua whaola inga lo nganga, ua maua le lotu te lotu, longa lua, a ua le whakanga loku, matua I lotu. Lotu, tatalo, whaikau kuspa ia sa ili le finangalo o le atua, whaalongolongo lea o ina, o le fionga pa ia a le atua. Tell others that you have met Jesus. Tala iatu, whai tangata le suinga wa whai e Yesu I lo o langa. That is your mission. You cannot say that you don't have a mission. You cannot say that, oh, I want Jesus to tell me what to do. Whawhele alulu. Whawhele ola whapaieina. Whawhele ola alofa. E se rofi fele, ora lea liali I, mata upu e iwa. Whai upu e whama le ono, whai me kakuspeia. He firstly met by Jesus. Ya saulo ngā. Whai upu e sfumal fiko mai. He was filled with the Holy Spirit. Inga ua whae e limo anania. Whai upu e iwa, mata upu e iwa sfumal vaulo mai. He got baptized. Langa eke o siano, e le fie papakiso. Ke le vai le ko ke ngof pa wal ma fu anga ranga I papakiso ka ka yaso ia o le lava o vai al keminge wa afuka ko I vai. So there's no excuse for not being baptized. And I like that order. Ola, fitawi mai Yesu, in other words, ua whaolainga, whaatumuina le anga pa ia, papatisoina, spend some time with the church, 9:19, 9:20, he began to preach. Ma lie o mea ngai ngā umalo mea ngā, ele I alu Paulo for a holiday or anything. He straight away, he worked. Straight away. O le upu ngā e whaunga ina ngā le upu mai le nganga kuspa ia eutheos, means immediate. Straight away. Rongo inga, ele iai se vā. Whekau ilo mai Yesu, le ala se mea whai le whina ngalo o Yesu. Iwa iai le swinga lea. Ua whai a Yesu, ilo tātou
o langa. Whanau le atua, we all been given a mission. You have a church, serve God through that church. You have a Bible, read that Bible. You have a Lord, serve that Lord. You have the Holy Spirit, listen to that Holy Spirit. How? By obeying, knowing His word. Le upulea aleanganga pa ia o le atua. Ia e loa, au auna i le atua. Fai alo o langa se o langa au ngā i le atua. Whapeo Paulo, ava ai ele kusi a koa lava o mali muli la matapu muli la fai muli tusanga luenga. O le mea nganga iai, ia Paulo so fai tauina atuna. Atuina. Ele makaya muli la lua valu. Fai lua valu. Lua valu le matapu fai upu. Tolu tasi mai. Ua tā la ile malo le atua ma o atu. Mea ale li o Yesu Keriso. Ma le faa malo si lava e le iwa o ia. It's referred to Paul. Mea ngai whakakau ia Yesu. He was unstoppable. He was fearless. He was bold. Why? Because he met Jesus. Nga whailoa i ma Yesu. As we place ourselves under Christ's Lordship, we need to be filled with His Holy Spirit. Lesi ngā mea whanau le atua, le nā tura ngā lulu ile ngā luenga le atua, always that. This same Paul commands us, il kusi Efeso mai, be filled with the Holy Spirit. Ia whatumuina o tau ile anganga pa ia. Paul was filled with the Holy Spirit. Tau peiva, whai upo sifuluma le fitu. Mai ka kuspaia o na alu leo anania ua ulu atu i le fale. Lo usoe Saulo ua whauina mai iau e le alii o Yesu sa whaali. Ia te oe i le alana e sa wai. Ina ia e toe wa ai. Ma ia whatumuina oe i le anganga pa ia. Pera whai mai, ai ke le ianu le merenga le o wala au inai oe, e mo mia le whatumuina oe i le anganga pa ia, o i nae te la ngona i le whinangalo o le atua, o le ngai te la ngona i le tainga wha lea lii a Yesu i o tātou o langa. Mea ngai whai mai kara polo e aloma, o i lato uma o e taina al whanau o le atua, o i ele anganga o le atua, whanau i lato o le atua, o i lato uma, o e taina le nganga o le atua o whanau i lato o le atua. Whai mai, e moli mau mai le nā nganga i o tātou o nganga o i tātou o whanau a le atua. Acts 20:22. Hikia uma me te whimanga au e tau ia tātou le nei. Tai au. Whai mai whai upunga e lua mai. Whaauta foi o te alu nei ua tino ui le nganga i Jerusalema o te lei loa. Se mea e o mai ia te au i lea mea. Na o le nei, o loo mori tino mai e lea nganga pa ia, i lea a ai ma lea ai, o loo whapea mai, ua whatali mai no tanga ma puapua ngā ia te au. A o te le mana tua se tasi mea, o loo lava ola foi, o te le nau i ai, se i o wha uma, ha umomo e male oli oli. A toa male whaiva, ua o maua mai le alii o Yesu, o te moli tino atu, le tala le lei, o le alofa tu no le atua. Mea le nā, e whai e Yesu, pe a tātou whetau i mai Yesu, He will make us bold. E whaatoa ina o tātou loto, wha mai, e kasi le mea ua mawhawha, o le taula inga lea. Mea wha mai kala Paulo i oia Filipia mai, ua taula ila uva ai, ia Keriso. O i, o tau la i le tātou wa ai, ia te ia malana ngā luenga, ina ia whātaunu, ina ia whāumaina. When we are filled with the Holy Spirit, we have this attitude. Whai mai, o te le mana tuasatasi mea, o lo lava ola foi, o te le nau i ai. You have no consideration of your own life. E ke le koe whewhe ai. Say, oh, lava, ileo, to think of this. What make these disciples unstoppable? What make them gosh, even their lives for this gospel? Because they met Jesus. O ngā lava ki pala ai.
o le ngā lava ke fefe vale, o ngā lava te pole leoti, o ngā lava ke popole I tala tangata, o le ngā lava ke sau mau agendas I a Yesu. A whapea ua whetau I a Yesu, o mea ngā sui I a Yesu le tātou langa. O lea, sui I o tātou nau, me na nau I o tātou loto. Sui I o tātou me whaafiafiaina I tātou. Sui le pau angake driving ita. We no longer drive by our ambitions. Now we are driven by the Holy Spirit and His will in our lives. O whai tātou ma mea whainga luenga I a ao o Yesu. Whanau le tua. Walua whetaui mai Yesu. Walua whailoai malo wali. A whapea. Yes, then we have a mission. A whapea. Te lua le wheloai, you need to meet that Lord. You need to meet that Jesus. He will give you a desire of your heart. Whamekarakus pa ia, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Not will give you your desire, give you that desire, a desire, it's God's desire. And when you meet Jesus, His desire become our desires. Whamanuia lea tua I lo finangalo e tusai maua fionga I le nei tae au. I ovalo mātou li I mātou whamanuina lo suafa, mātou vi ia lo whamaoni ma lo le lei, whaftai lo whawhanga mai I mātou, whaftai lo whamanatu I mātou lea li ie po o ai I mātou lo mātou iai lau ngā luenga, wa e whaapula, whaavaai, wa mātou whaalongo ina, lo iaia I mātou ta mawhawhatai le nei awa noa mawalunga o e wala awina ai I mātou I lautala le lei whawhatai le nei awa noa mawalunga o e whetau iaia I mātou masuia o mātou o langa ma whaalotu teleina I mātou e whai māla waa o lau whiau o le ola I le nei o langa leanga ma le anga sala lo mātou o lai lo mātou o tua whai I mātou whaapei o lau o ono Paulo le li ie Whai I mātou o ni tangata o e suia o langa, o ni tangata e te whaalotu teleina, o ni tangata o whaatumuina e le anganga pa ia, e le mama, e le fefefe, whapena o na tūtū lai, I le fola ina, ma le tala ina o lo finangalo, whamanuia o I lo a inga, o I lato uma na mawhai o na maua le nei au onanga, tele se vi inga o la ua fio, I lo lava suafa Yesu. Amen.